12. Poesia biltzarranetara gonbidatu eta birritan pentsatu gabe etorri gara. Izan ere zuei, hemen zauden guztiei, bezala guri ere idazle eskolako ikasle dire hitza eta poesia gustatzen zaigu, maite dugu. Irudia erregeten gizarte honetan, zergatik ezen hartu ez, salbuespen edo espezia raro bat garagian. Baina harra gaude eta ona etorri gara esatera hitza atsegin dugula, poesia maite dugula. Baina ondo pertsatzen jarrita, zer da poesia? Bueno, voy a hacer traducción simultánea, así que, bueno, si no es muy literal. Bueno, que recibimos la invitación de venir a este congreso, los de la Idazle Escola de Vergara, y no nos lo pensamos dos veces para venir, porque suponemos que como todos vosotros, nosotros también disfrutamos con la palabra, queremos la palabra y nos gusta la poesía. En una sociedad, en un momento en el que la imagen vale más que 1000 palabras, o eso dicen, nosotros suponemos que somos la excepción. Y a lo mejor Entonces, bueno, pues la pregunta que nos quedaría por hacer es ¿qué es la poesía? Así que... Pensar que un libro de poemas puede acabarse es como pensar que la vida tiene un objetivo y tiene un fin. Libururen bat osa daitekela pentsatzea bizitza osoa dela uste izatea da. Eta bitartean horriak beteta badaude, akaso izango da hitzek bere esanahia beste inon bermatzen ez dakitelako. Nahi bada, bazterretxean loak hartutako isilume garelako. Libururik osa daitekela pentsatzean, bizitza osoa dela uste izatean, hitza baino lehen jarri da bizitza. Baina idatzi, besteek luma utzi zuten egian egin behar da, eta pikatu bildurrez. Eta bitartean bideak denak iesarenak dira. Eta hitz pertsekatzaileak denak ieslarienak. Eta liburuetako horriak ezin geratzen dira iesbideen laberintuan. Por eso muchas veces la poesía empieza con una palabra y al final los poetas piensan o acaban pensando que son dioses. Es muy humano. Aurrenekoan, poesia hitz bat ezazten da bere itxera. Poetak jainko izanai baitu. Geroko poesia esaldi bat ezazten da. Poetak profeta izanai baitu. Gero gorako poesia ideia batez baliatzen da. Poetak anfora gorde nahi du. Azkenean poesiak utxuna zabaltzen du. Sortzeko espazioa behar da.